omukoro gw'okutema n'aha kihandiiko ekikukorirwe omu rusiisira rw'empunjo rwa Nakivale omu disitulikiti y'Isingiro kandi guhikirweho ebikongi. Project egi neija kuyamba eminyeto eri omu mashomero hamwe n'etarimu okutunga emyoga eyakubaasa kubahwera okwetandikiraho emirimo. Stay for a short time, but we have seen that many of them end up staying here for most of the time. So it becomes important that when they are here, they can be able to get skills, they can be able to get a way that enables them to have a better livelihood. And that's why we are focusing on these young people. Aron turahor chairman w'entebe ya katana habwa district eje Isingiro asimire Gavumenti ya Budaaki habwo kubaho umuganda muhango okubanjira empunji hamwe n'abanya-Uganda bari kutura nazo. Ahabwe empunji ensya eziturukutunga ziri kuruga Kongo na Burundi empunji zibire nyingi. So amashomero gitu gijire amarwarro gijire mwena nimbashaba okugira ngo batwongere sente na munonga nka Dr. Deep Phase ya kabira uko Dr. Deep Phase yo kubanza ekane yombeke bizimbe yombeka amashomero ekane ikora amarwarro ekabane yokora n'imihanda kandi bahereza n'abantu akasente. So mwena nishaba ngo Gavumenti ya Budaaki ya Netherlands yongere Isingiro district roko government sente na n'abantu district zone zikostinga empunji rero kituyambe okugira ngo abantu bamanye mugasho go kutura n'empunji na nito turebe ngo aba bantu abari kwija busya abana bato abakuzire abakweta abarwara tubaragure. Raynet Clever Minister w'enshonga z'aheera hamwe n'entunguko mu Netherlands arambwira omwanya ogurikuza kuba n'okukozesebwa kubanguriramu abantu na munonga eminyeto mu project egi eya Rural Employment Services Project. John Vincent asaba orukurra avisa omu rurenje rw'izooba nagira ngu bahereze kutendeka eminyeto mingi omu bikwatiriine n'okubaha emyoga okubayamba okwetandikiraho ebyokukora. Abantu rwenda ahingugambire twabasindikire umukuronde emirimo ubwo ningambo muri region ya Western Uganda hamwe na no mu West nayo ohabwa hati abana bitwaze kwataraho ababire mineskiru nko business tubaze kwataraho nakasente ko kutandika business ubwo hata abana rukaga bamaze guhereza akasente ko kujana bakatandika business zabo namwe nerizwana cyo mwana mbareba aha. Gavumenti ya Budaaki nehereza Uganda sente z'urukwingana euro zigana 10 buri mwaka ko kumenya obuhangwa eby'eberagiro eby'amagara okubika ebyokurya n'ingashi food security hamwe n'ebindi. Amakuru aga gashakwa Abdukalim Sengendo.